Kan hun jong ka JSC Riboy District bat kisang baper menta ka sngi ka ar penyau terik urisau ar jarar pulai kalaya bania syong perkat haringkat bat ka jingya dan lang kilong kemi kilong kpa bat ki kon samla jong ka shnong boy rembong lum dai kla bakilaya bania tai ba nak ka benta ka tamasa cherry blossom ya kabakane katamasa ki mod ban penkot hakakat khandai torik kabahabro kasngi ublai bat kila shimro kawai kasur hakane ka jingalang makin persabet ya katai kasngi penkot jong katai katamasa shushu hakaju kapor nakaliang ka JSC kala kentu ya menteri ka tourism muba pol lengdo bat ya ka sarkar MDA2 bakidei ban penkan riano ya katai kat khandai torik syakawai pat katarik Haba jengkran nakaliang samla biji lapang ulong bahadin bau sembut menteri ke jela ba Presiden Tengsong uladap ban penbena baha katai kesngi en la ban penlong hakalai beje kano pai sngi Henry nakaliang ke JSC kala persajur bawa lada kalong hakapor lai bejeru kadang dehi kesngi ublai hakatai kesngi Lekha Barumbong, dari kat bagi rumah nanti nampak room shopping Barumbong ro dari dalam ni, bak kantam di segi berper bukan nampak juga dengan JSC. Jadi ke panggil ayo pada sim ni kerai ni ka jemik pemuda golong ba. Anak kalian ni ni ichmat ya kan ni ka percaya ini naik tarik. Hoi, menen kami kan dia ke anak kalian di Deputy CM Pak Presiden Tengsong kilan ong ba kilan sentip ro saki organizer jom dekat ciri bersam ba kita nak ya ke por sakalai beje. Hoi kata kalai beje kerana dia kesini sonde. Kerana dia kesini ublai. Kemudian pada kalian kecil ini, di kentu yang ika sarkar, ne kamtam ya i bapol, di in charge juga nika tourism, ba in chimkia ika nika betar namar ba ni kumgi remit kestan ni sukia tu kata-kata, apa ni bat ketika bentar ban kut ketika kecil dosam, ke ni super paus ni pak bro, ba tapi ni ayam tiga mon tiga dia, apa video ni sukia nam ta juga nika kam, ya kaba min sapat kenapa dia ya ika tarik, ya kaba hanya tolong ini kan sekarang apa iba? Bila saya macam kum KCC, kita rai bet, cuma kau kastor, kerja teli, ya kebangin persak bet ya ketika saya tarik. Walau lagi tolong kalau orang koporo, rai dengan kerja ini persak bet. Tangkat tahi ngan suka ban percaya seperti baiklah maksudnya, bet itu jadi pokok cuma negara boy, pokok kerja lama yang itu boy. Tangki ini penting tu semua.